Abaphathi hlelo bakadlamini lesihlangane ngabo la our guest speaker lendaba ethula phakathi kwethu bantu babenkosi labakhona phakathi kwethu lo mele chief phakathi kwethu bafundisi bonke lebuholi bonke bakashembe ngiyavusela egameni lika Jesu. Silitiko letemfundo siyajabula kakhulu kuba semcimbini lofana nalo ngoba ingcikithi yaleli office noma ke iorder lesinikete yona eve kwenta isiqiniseko sokuthi wonke noma ke sonke sive sengwenyama siyafunza. So nangabe ke kuvela tinto lesivetelwa dona njenga leti sivetelwe ukhulile dona ihoffice lijabula kakhulu ngoba kusho ukuthi umsebenzi uyenteka. Siyabonga kakhulu kumenywa umcimbini lofana nalo ligama lami njengoba sebashido ngeNgugu ngipatience ngwakadlamini sibongo sami sekutalwa ngwakamtambo ngifundzisile ke la eJabulani ngicabanga ukuthi le ngibafundzisile labakhona la bayangibona ngafundzisa futhi nasenzongomali lokho se litiko selingethemba ukuthi ngibe se office letemfundo esigodini SiSwati. Umsebenzi wami ke mncane kakhulu kepha mhlambe ngakangeni kiwo asengisho lamagama lawo kunemagama la khulunywa ngunomunye ngqongqoshe etemfundweni bathi John Dewey, one of the American philosophers, uthi imfundo akusiko ukuthi lungiselela impilo but impilo ngekwayo. Siyakhuluma nyalo ngeva nje kunenge kugcwele emlonyeni yethu ukuthi imsebenzi sekude but le mfundo lonayo ukhona kuphila noma ngakusiphi simo because ikukhanya ubese soyabona nje usiyathi ngaphila ngana indlela naye ngale mfundo lonayo asikagathi ukuthi ugcokela amajazi lawa ufunzile kude umsebenzi sikukhande songumlotha. Le mfundo ayikufunzise ukuthi uphila njani endlule Nelson Mandela lesimatiko sonke asimfundo isikhali sekuncoba umhlaba. Lokusho ukuthi whatever challenges esihlangana nawo le mfundo lesinayo sawukhona kuncoba. Ingakho uma ungumuntu ufunzile angabheki ukuthi kube nesimo longakhona ukuphila kiso. Whatever challenges lohlangana nawo uma ufunzile le mfundo isikhali sekuncoba. Khulile, congratulations on your greatest achievement. Siyabonga kwenta abatali bakho babe nalecaphulo labanalo namuhla. Namhla wonke lo muntu ogcwele la attendant ubabuka ngalenyeliso bakhonile kufundzisa because wena ubahloniphile. Uthe babe lokhuluma ekucaleni la uma umuntu wesifazane ushelwa ekseni ushelwa emini ushelwa ngilo lonke ihlobo lomuntu. Na ufike euniversity kude thishela lohlala emva kwakho akugazi ukuthi hambe eclassini uyana ufuna futhi kude umuntu lokugaza ukuthi na uya eroomini yakho uyanabani. Na ubona umfana afunza aceze euniversity angakakhulelwa angaka drop out uye uthi maye batali bakhe bayishicilele inhlonipho and bakushicilele kumgcoka bemfundo. Siyabonga kakhulu Khulile. Namhla sibuka wena kuphela sibuka babedlamini sibuka make. God bless you all. Ngishito ngathi umsebenzi wami mfishane kakhulu kusukumisa sikhulumi lesicavile ngelwimi lethu noma our guest speaker lokhona phakathi kwethu. Our guest speaker is Dr. Ngugu Mahaya from KwaZulu Natal. Esigodini sase Ngumathe eNkandla. Dr. Ngugu Mahaya Director of Education. Siyaxoxa nasikhuluma nga Director of Education sisikhuluma ngaba nathi sinayi Director of Education. Usebenza etiko letemfundo eceleni kwa minister. Nguye lo director ko ukuthi ufuna kuhambe kanjani etemfundweni. So Dr. Ngugu Mahaya naye ke Director of Education ehhovisi la Minister of Education in South Africa. And he's based in KwaZulu Natal. He is a highly qualified educator. Lo wine imiklomelo lemnengi la emsebenzini wakhe. Uwine
a Gray Cluster Maths, Science and Technology Educator of the Year Award. Wawina National Teaching Award in 2006. Wa producer ezasasebenza emfundweni afundzisa endakonke wa producer 100 medical doctors. And within a short space of time, within a short period, lokho akathatha iminyaka lemnengi kwena njengoba simbona nje ukuthi akasiye lokhule kakhulu usesemncane, but so produce 100 doctors, medical doctors. Has served as an educator and at the Department of Head of Sciences at Bismarck High School. Bismarck. Has taught many to adapt to changing needs, juggling multiple responsibilities, and routinely make decisions on their own. Taught them independence. Ngilele sikusho ukuthi uma ufundzile buka ukuthi uphila njani, ubafundzisile ke labaneke ukuthi they should adapt to change. Bangathi ngoba sekufika isikhathi la khona siphelelwa ngumsebenzi khona so uyacakeka umuntu ukuthi wenda njani. Ubhalile ke netincwadi letinene. Lesifundzako ungathi nje la ungena ka Google usho ukuthi Dr. Ngogi Mahaya utabe siyabona ungene na ka Facebook utawubona umsebenzi wakhe, ungene na ka YouTube utamkhanze ema presentations entombi kuncane lesikubhalela bese ngeke sikubhale konke but so that ifundzela na ungena online. Kwalile ke Young Philosophers Embrace the World incwadi la ibhalile le. Ngogi perspective quotes unema quotes la wendiko lesiwendako siwafake ku WhatsApp naye kunema quotes akhe longawatfola uwasebenzise lakha umphefumulo lakha umuntu. 100 ways to win the struggle of life. We are struggling in life, and he has written a book about that. 100 ways of winning a struggle of life. Education and philosophy through the eyes of the young ones. There is a book about that. Dr. Ngogi Mahaya, this is Swaziland. This is Ngawini. Gugu Dlamini lakhaya laba kumeme khona njengesimenyolo esikhulu. Ngicela kwetfula kule sive sengonyama.